Bog, ti si? Bog, šta radiš? Ja sam evo upravo došla iz vrta, baš sam umorna i isto pijem kavu. A vidiš, iz čeg pijem? Otkud ti ta šalica? Ti si ju kupila? Nisam kupila. Napravila sam si. Idem na online tečaj keramike. Ko online nastava za moje unuke. Tamo svašta radimo. I šalice, i kućice. Evo, za moju unuku sam napravila kućicu. I ovo ti je, prepoznaješ, moja kuća, jel da? A ja bi to mogla i ja uključiti se u tu online nastavu. Napravit ćeš si prijavu i prijaviti se na tečaj i onda dobiješ dostaviti sav materijal i glinu i pribor i onda radiš od kuće. Joj, volila bi i ja sama sebi napraviti šalicu. Pa to je super. Možeš i ti. Tu mogu sudjelovati svi sa područja Sisačko-moslavačke županije koji su stariji od 54 godine. A tu spadamo i mi. Vrijedi, krećem i ja. Baš ti hvala. Bok, ja sam Valentino, a ovo ovdje kraj mene je Petrinjska stucka. Petrinjska stucka služila je za prijenos vina i vode. Radili su je petrinjski lončari kroz stoljeća. Tu tradiciju lončarstva smo nastavili mi iz lončarstva Val. Sve to zahvaljujući obitelji Stanešić i mom mentoru Mateju Stanešiću. Na projektu Keramika 54+ ću ja biti vaš mentor i učitelj. Naš cilj je naučiti izrađivati razne predmete, kao što su vaze, šalice, zdjelice i sve ono što vi budete željeli. Projekt Keramika 54+ sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj projekat pratit ćete online na tabletu koji ćete dobiti na vašu kućnu adresu. Isto kao što ćete dobiti i svu ostalu opremu, špahtlice, spužvice, sve ono što vam je potrebno da izrađujete predmet od gline. Cilj ovoga projekta, kao i moj cilj, je da se dobro zabavimo, ali isto tako i da ponešto naučimo. Zato vas pozivam na online edukaciju. Prijavite se, vidimo se. Glina, malo kreative, malo truda. Želiš naučiti izrađivati predmete od gline? Imate više od 55 godina i živite na području Sisačko-moslavačke županije? Prijavite se. Tečaj je besplatan. Priznanje nije potrebno. Zajedno krećemo od početka. Sudionici radionice dobit će tablet, pokretni stalak, glinu, kalupe, boje, kistove i sitni alat. Sve što je potrebno za rad. Tečaj organizira Udruga Građanski aktivizam. Više informacija na www.grakni.hr.